Kaya ku divê bermîlê jengarî de ji bo ku di navê de tovên kîvarkan bêne çandin tê amadekirin. Malbata Nesrullah di nava derfetên zehmet yên koçberiyê de ji bo debara xwe ya rojane di quncê tariyê mala xwe de tovên kîvarkan ku bi dest xistîne diçîne û debara xwe ya rojane pê dike. Malbata Nesrullah yek ji malbatên koçber ên parêzgeha Hemmaya Sûriyê ye. Weke hemû şêniyên Hemmayê ji ber bordumanê neçar maye ku koçî Bakurê Sûriyê li ser sinûrê Tirkiyê bibe. Niha li kampa Herim a li wê deverê hatiye avakirin dimîne. Nesrullah bi çandina kîvarkan rojane xwarina zarokên xwe peyda dike û di nava şertên zehmet de dikare bi wê yekê re li ser rûyê zarokên xwe kêfxweşiyê binexşîne. أنا كنت عندي هواية وخبرة في زراعة الفطر أزرعه. برای از چاندنیا کفار کنده شارزا بوم بلگوند خوال حمایه برای کفار دی چاندن مجید خوارو مل دوستین خوشی بلاف دکر روش ما باش بو بس نهام کوچ بر بونه جیان نها بوها بویا بوهای تشتان وکا آگره تو تشتک گو خلق دبارا خواه پی بکه نینه لفرج بو دبارا خواه روزانه مکفارک چاندن هنکی ام دخونو بلاف دکن و هنکی جی ام دفروشن جبو کو پیوستین خواه پی بکرن ندبر أمورنا يعني. نتوان یکبوی دبیجه که لباکور روژاوای سوریه زیادتری میلیونه که 800,000 کس کشبر بونه و پیوستی آوان ده آلی خوارن و درمانان ده به آلیکاریه هیا و روش آوان یا آبوری گلک خرابه. هلا بالشمال يعني منتشر نوعا ما. نال باکور سوریه چاندنیا کفار کن بلاف بویا هن کس هنه حزد کن بچینن بتبت پشتی غلا و فقیریه جبو دابین کرنا دبارا خواه روزانه گلک کس چاندنیا کفار کن دکن. متكامل فانتشر هلا قولوا رغب الناس كلها أنها تزرع. د ماه نیسان ای سال ده زیادتر جی میلیونه کس کشبری دورن باکور سوریه بونه و در روشه که زحمت دادجین.